warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH selaku penasehat PC Lazisnu Oku Timur. Niki pripun Gus? Sambutan nopo niki? Panitia, tuan rumah, gabung sedos tunggal. Nggih, insyaallah. Niki ditodong langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ingkang kula hormati para alim ulama, para masyayikh hadir, para kiai, enten Bahyai Umar Faruk, kang kula hormati Kiai Dr. Andes Hilmi Al-Falah, Yai Haji Muhammad Basoni, ingkang kula hormati para gawagis niki cek. Alhamdulillah syukur kathah para gus-gus. Ingkang kula hormati Gus Yusuf Al-Masruri saking Lampung Selatan, Kalianda. Ini kaya kelompen capir. Sebelah kiri kula enten Gus Haris Muzaki. Sebelah kiri ini Gus Haris, enten Gus Balia. Niki pangeran-pangeran solawat saking Oku Timur ini. Ingkang kula hormati Pak Kades, ingkang kula hormati Bahyai Saiful Anam Yusuf, pimpinan Pondok Pesantren Hafizah Al Amin, para tamu undangan, para santriwan santriwati, para napa nyebute niki? Penggemar solawat ya, jamaah solawat Kabupaten Oku Timur, ibu-ibu, seluruh pengurus PCNU Kabupaten Oku Timur. Insya Allah kita semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Pertama dan yang utama
Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika alhamdulillah syukur kita semua bisa hadir dalam rangka malam hari niki gebyar sholawat dalam rangka haul Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Yai Haji Bustomil Karim, Yai Haji Imam Mujair Yusuf yang ke-38 dan Kiai Haji Imam Masudi ke-16. Alhamdulillah syukur keadaane awak dhewe kabeh sehat walafiat, ora kurang satu apapun. Sholawat kalian salam kita aturkan pada panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada akhirnya nanti kita semua akan menjadi orang-orang yang kebagian syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Pertama, kula mewakili tuan rumah Gus Saiful Anam Yusuf mengaturkan terima kasih oleh panitia untuk acara malam hari ini dan juga esok hari dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, iki sambutane amit mboten sah lurus-lurus tenan. Lek lurus kok kaya pejabat. Bapak Ibu sekalian, kula namung ngajeng ngomong sambutan nggih dinggep sambutan nggih monggo. Tapi pertama Lazisnu ini teng mriki alhamdulillah pun peng sekawan kula hitung Bu. Ben tahun insyaallah terus hadir. Mbok arep dadi pejabat, mbok ora, mbok buntu, mbok duwe duit, penting teko. Judule rewang. Nek wong rewang kuwi lek enek sing digawa alhamdulillah, ora ya nunut ngopi ya ora apa-apa. Kula teng NU Kabupaten Oku Timur karena pertama Yai Haji Khalid Mawardi kowe neruske siap. Tapi lek kula ajenge mlebet dadi kiai kados Gus Saiful Anam niki, beliau ini bendahara napa PCNU pun sampai SK selawase niku nggih. Sak lawase jadi bendahara PCNU. Jenengan nggih paham resiko bendahara niku lek pas bar acara turah alhamdulillah, lek bar acara kurang napa nomboki. Mulane Gus Asep niki mboten pernah lemu. Kadose kathah ora aku lho Gus sing ngomong. Kula ajenge kados Gus Yusuf, Gus Haris, Gus Hisam, Gus Balia arep sholawatan mimpin majelis, suarane rate apik. Cara kaset karo kaset sing disetel-setel ngono kae ya apik kaset. Pokoke Pak anu Mas Yuda sholawatan. Iya pokoke Pak anu Mas Yuda sholawatan. Iya sak keneke. Wong suarane elek. Tapi saya kula niki ngeten. Tak cerita kula mawon lah daripada nyeritane wong malah dadi apa? Hibah. Kula dipeseni lek arep dadi wong kuwi prinsipe iso
ngomong wah kayak sombong Mas Huda ngomong ratek pinter ngaji segala macam. Sanes niku arep ngajak wong ning kebaikan niku ora harus pinter ngaji. Ora mesti kudu hafal Al-Qur'an, ora mesti. Ngajak kebaikan karo menungso niku wajib hukume.